Sharing video. Iya, lu lah sih. Gue panjang ini semua yang gue pernah. Welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us from Indonesia, head coach Shin Tae-yong and player Ricky Camboya. Coach Shin Tae-yong, first, your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 경기 앞서서 한번 말씀 부탁드립니다. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초배 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조한 예선을 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 전 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 조 예선 경기를 잘해서 유종비를 들었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar kita mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia Persiapan. Tanggapannya aja gitu. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya? Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coach. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들 열심히 최선을 다하고 우리한테 어느 그 부분이 따라오느냐에 따라서 우리한테는 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지
최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. English, please. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidaknya juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Kamboy. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput sintetis dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya keuntungan kemarin udah coba langsung di lapangan dan kami pemain timnas. Saya pikir kami memang siap. Kami siap setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% Indonesia. English. You want English for this? Iya. Ya. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, Coach. Saya Jenal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana Coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi Coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak di laga ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan Coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조선주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오고 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아질 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽을 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, I
yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik yang pasti ya. Tetapi menurut coach ya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Randi dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin untuk kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung sih kan. Bingung rada. Gimana kalau kita memilih? Makin bingung. Bagaimana kalau kita memilih kita yang melawan kita gitu? Ya pasti lawan Vietnam ya. Iya, kita lebih memilih melawan kita gitu. Vietnam ya sulit mau kayak wah lu 어떻게 보시는지 Kepala. Bikin pusing aja deh. Gimana kalau skip? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하지 않을까 얘기했는데 sepatah kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti Sharing video nanti ya. Very good. Sharing video. Iya, lu lah ya. Gue panjang ini semua yang gue pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Shinteo and player Ricky Kambuaya. Coach Shinteo, first your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 경기 앞서서 한 말씀 부탁드립니다. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초베 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조양 예선 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 부상 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초 예선 경기를 잘해서 유종미를 뚫었으면 좋겠습니다.
We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk ya, mungkin saja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Sir. Bahasa ya, Mas? Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri, mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur itu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경쟁을 우리 선수들만큼 열심히 최선을 다하고 우리한테 얼마큼 운이 따라오느냐에 따라서 우리한테 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals.
Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidak yang juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga Coach akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Kamboy. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput tipis dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya keuntungan kemarin udah coba langsung di lapangan dan kami pemain timnas. Saya pikir kami memang siap. Kami siap, setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% siap. English. You want English for this? Iya. Ya. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, Coach, saya Jenal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana Coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi Coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak di laga ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan Coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조선주는 뭐 아시다시피 경고수적으로 내일 못 나오는 거고, 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아질 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa kita dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya, pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik, yang pasti ya. Tetapi menurut coach ya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih.
Randi dari Detikon. Kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin untuk kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung si JJ kan? Gimana kalau Vietnam memilih? Bagaimana kalau Vietnam memilih kita yang melawan kita ini? Ya pasti lawan Vietnam. Iya, Vietnam memilih melawan kita gitu. Kepala. Bikin pusing aja Beb. Gimana kalau skip aja? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉아있는 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하시니까 얘기는 해요. Kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti sharing video nanti ya. Very good. Sharing video. Iya, lu lah ya. Gua panjang ini semua yang aku pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Sinteo and player Ricky Kambuaya. Coach Sinteo, first your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 경기 앞서서 한 말씀 부탁드립니다. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초별 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인도네시아에서 경기하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 부상 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초별 예선 경기를 잘해서 유종미를 tud었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For
Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja gitu. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya. Oke. Majid dari Tribunnews mau tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들만큼 열심히 최선을 다하고 우리한테 얼마나 그 운이 따오느냐에 따라서 우리한테는 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidaknya juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Kamboja. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput CTT dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya keuntungan kemarin udah
coba langsung di lapangan dan kami pemain timnas saya pikir kami memang siap. Kami siap setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% siap. English. You want English for this? Iya. Ya. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, Coach, saya Zainal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana Coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi Coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak dari ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan Coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조선주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오는 거고 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아하실 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my goals. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya. Pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik yang pasti ya, tetapi menurut posisinya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi terus mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Randy dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Bingung sih kan? Bingung lah. Gimana kalau Vietnam memilih? Makin bingung. Bagaimana kalau Vietnam memilih kita yang melawan kita ini? Ya pasti lawan Vietnam. Iya, Vietnam lebih memilih melawan kita gitu. 어떻게 보시는지 베트남은 얼마나 좋아서 아는 건지에 대해서
Kepala. Bikin pusing aja deh. 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶었네요. 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하시니까 얘기 좀 해요. Kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaan ya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti sharing video nanti ya. Very good. Sharing video. Iya, lu lah ya. Gue panjang ini semua yang gue pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Shinteo and player Ricky Camboy. Coach Shinteo, first your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 경기 앞서서 한 말씀 부탁드립니다. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초별 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인도네시아 예선 경기를 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 일정 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 조 예선 경기를 잘해서 유종비를 tud었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja gitu. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We will do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to fans of the media. Introduce yourself and ask your question. Sir. Bahasa ya. Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coach. Coach,
Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri, mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Itu aja. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들만큼 열심히 최선을 다하고 우리한테 얼마큼 운이 따오느냐에 따라서 우리한테 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는, 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidak yang juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga Coach akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput CTP dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya teman kemarin udah coba langsung di lapangan, dan kami pemain timnas, saya pikir kami memang siap. Kami siap, setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% siap. English. You want English for this? Yes. Yeah. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, Coach, saya Zainal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana Coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi Coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak di laga ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan Coach
untuk bisa mencapai mencetak banyak gol di laga besok. 조선주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오고 우리 선수들 골 기능이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아질 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya, pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik, yang pasti ya. Tetapi menurut coachnya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Randi dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung sejadi kan? Gimana kalau kita memilih? Bagaimana kalau kita memilih kita yang melawan kita itu? Ya pasti lawan Vietnam. Iya, kita memilih melawan kita gitu. Kepala bikin pusing aja Beb. Gimana kalau skip aja? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하지 않을까 얘기는 해요. Kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti
Aku sharing video nanti ya. Very close. Sharing video. Iya, lu lah ya. Gue panjang ini semua yang gue pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Shinteo and player Ricky Kambuaya. Coach Shinteo, first, your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초배에서를 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조야에 서 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되고 부상 동안 많이 조심해야 된다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초배에선 경기를 잘해서 유종미를 뚫었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar kita mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya. Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri, mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들 열심히 최선을 다하고 우리한테 어느 그 부분이 따라오느냐에 따라서 우리한테는 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지
최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidak yang juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga coach Shin akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Kamboy. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput sintetis dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya keuntungan kemarin udah coba langsung di lapangan, dan kami pemain timnas. Saya pikir kami memang siap. Kami siap, setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% Indonesia. English. Do you want English for this? Yes. Yeah. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, saya Zainal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak dari ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조선주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오고, 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아질 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, I
Yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik yang pasti ya, tetapi menurut coachnya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Coach Randi dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin untuk kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung sih kan. Bingung rada. Gimana kalau Vietnam Makin bingung. Bagaimana kalau Vietnam memilih kita yang melawan kita ini? Ya pasti masalah Vietnam. Iya, Vietnam lebih memilih melawan kita gitu. Kepala Bikin pusing aja Beb. Gimana kalau skip? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하지 않을까 얘기했는데 kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti Sharing video nanti ya. very good. Sharing video. Iya, lu lah ya. Gue panjang ini semua yang aku pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Sinteo and player Ricky Kambuaya. Coach Sinteo, first, your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. India 앞서서 한 말씀 부탁드립니다. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초별 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조한 예선을 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 특정 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초별 예선 경기를 잘해서 유종미를 들었습니다.
came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar kita mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, Ki. Persiapan. Tanggapannya aja. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa kan? Oke. Majid dari Tribunnya semua tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들 지금 최선을 다하고 우리한테 얼마나 운이 따라오느냐에 따라서 우리한테는 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals.
Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidak yang juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga konsisten akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Kamboy. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput sintetis dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya teman-teman kemarin udah coba langsung di lapangan, dan kami pemain timnas. Saya pikir kami memang siap. Kami siap, setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% Indonesia. English. You want English for this? Iya. Ya. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, Coach, saya Zainal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana Coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi Coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak dari ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan Coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조선주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오는 거고, 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매경기 하면서 좋아질 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my goals. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa kita dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya, pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik, yang pasti ya. Tetapi menurut coach ya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Coach Randi dari Detikon.
kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung sih jadi kan. Gimana kalau Vietnam Bikin bingung. Bagaimana kalau Vietnam memilih kita yang melawan kita ini? Ya pasti lawan Vietnam ya. Iya, Vietnam lebih memilih melawan kita gitu. Dan Vietnam yang awal sulit itu saya lupa dulu. Iya. 어떻게 보시는지 베트남을 만나고 싶어서 아는 건지에 대해서 Kepala. Bikin pusing aja Beb. Gimana kalau skip? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하지 않을까 얘기했는데 sepatah-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti Sharing video nanti ya. Very good. Sharing video. Iya, lu lah deh. Gue panjang ini semua yang aku pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Sinteo and player Ricky Kambuaya. Coach Sinteo, first, your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 경기 앞서서 한 말씀 부탁드립니다. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초별 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조한 예선을 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 특정 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초별 예선 경기를 잘해서 유종비를 들었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please.
Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja gitu. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We will do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya. Oke. Majid dari Tribunnews mau tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들만큼 열심히 최선을 다하고 우리한테 얼마나 그 운이 따오느냐에 따라서 우리한테 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidak yang juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput CTP dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya keuntungan kemarin udah coba langsung di lapangan dan kami pemain timnas. Saya pikir kami memang siap.
Kami siap setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% Indonesia. English. You want English for this? Iya. Iya. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, Coach, saya Zainal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana Coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi Coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak dari ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan Coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조성주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오는 거고 우리 선수들 골 기능이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아하실 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya, pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik, yang pasti ya. Tetapi menurut posisinya itu tidak baik juga. Jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik, pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi terus mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Coach Randi dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Bingung sih kan? Bingung lah. Gimana kalau kita memilih? Makin bingung. Bagaimana kalau kita memilih kita yang melawan kita ini? Ya masih lawan Vietnam. Iya, kita lebih memilih melawan kita gitu. Kepala bikin pusing
sengaja Beb. Gimana kalau skip aja? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 간부한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하시니까 얘기했는데 Kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaan ya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti Aku sharing video nanti ya. Very good. Sharing video. Iya, lu lah ya. Gue panjang ini semua yang gue pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Sinteo and player Ricky Camboy. Coach Sinteo, first your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초별 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조한 예선 경기를 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되고 일정 동안 많이 조심해야 됩니다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초별 예선 경기를 잘해서 유종비를 들었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja gitu. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu saja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We will do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to friends to the media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya. Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coach. Coach, Indonesia datang ke sini
dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri, mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Itu aja. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들만큼 열심히 최선을 다하고 우리한테 얼마큼 응원이 따오느냐에 따라서 우리한테는 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는, 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidaknya juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga Coach akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu di lapangan rumput CTT dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya teman-teman kemarin udah coba langsung di lapangan, dan kami pemain timnas, saya pikir kami memang siap. Kami siap, setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% siap. English. You want English for this? Yes. Yeah. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, saya Zainal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak di laga ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan coach untuk bisa mencapai mencetak banyak gol di laga besok?
조성주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오고 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아질 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik yang pasti ya, tetapi menurut coachnya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Coach Randi dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung sejujurnya kan? Gimana kalau kita Bikin bingung. Bagaimana kalau kita memilih kita yang melawan kita ini? Ya pasti lawan Vietnam. Iya, kita lebih memilih melawan kita gitu. Kepala bikin pusing aja deh. Gimana kalau skip? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하지 않겠다. 얘기는 해요. Kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti Sharing video nanti ya. Very good. Sharing video. Iya, lu lah ya.
Golku panjang ini semua Good yang aku afternoon, pernah. everyone. Welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Sinteo and player Ricky Camboy. Coach Sinteo, first, your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초베 전화를 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조장에서 경기하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 부상 동안 많이 조심해야 된다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초베 예선 경기를 잘해서 유종미를 뚫었으면 좋겠습니다. We came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar kita mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, opening remarks, please. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Persiapan. Tanggapannya aja. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the best, to bring the result that we came here. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya? Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri, mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur katanya. Gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경기장을 우리 선수들만큼 열심히 최선을 다하고 우리한테 얼마큼 응원이 따라오느냐에 따라서 우리한테 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게
골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on how hard our boys will play on the pitch, and also it depends on whether we are in luck on the day itself in terms of the scores. I do not know how the match between Thailand and Cambodia is going to finish, and therefore we'll do our job here to do our best to win the match, and then when an opportunity comes along for us to score, we'll have to make sure that we score goals. Memang banyak yang bicara ya, maksudnya bagaimana kita bisa juara grup, yaitu ya banyak gol ya harusnya. Tetapi memang itu juga tergantung bagaimana pemain bisa bekerja maksimal di dalam lapangan atau tidak, dan juga ada keberuntungan atau tidak yang juga harus dilihat. Jadi tergantung itu juga hasilnya pasti akan berbeda-beda. Dan kami harus melihat juga pertandingan Thailand lawan Kamboja juga seperti apa, dan juga akan memberi motivasi kepada para pemain jika mendapatkan peluang harus bisa cetak gol. Kamboy. Saya dan teman-teman saya pikir kami sudah siap 100% untuk pertandingan besok. Memang kami tahu beda lapangan, rumput CTP dan rumput biasa, tapi saya pikir kami punya keuntungan kemarin udah coba langsung di lapangan dan kami pemain timnas. Saya pikir kami memang siap. Kami siap, setiap pertandingan bagi kami itu penting, poin penting di match terakhir mudah-mudahan. Saya dan teman-teman kami 100% siap. English. Do you want English for this? Yes. Yeah. Artificial pitch is totally different to the natural grass pitch. However, we trained here yesterday, and I think we are ready for the match. And we are 100% ready for the match. Oke, saya Jenal dari Indosport.com. Laga besok juga kita tahu Jordi Amat akan absen. Bagaimana coach mengantisipasi absennya Jordi Amat? Yang kedua juga kan tadi coach sudah singgung bahwa untuk menjaga peluang jadi juara grup kan dibutuhkan gol yang cukup banyak di laga ini. Sementara kita tahu kan finishing touch masih terjadi kendala di timnas Indonesia. Apakah evaluasi yang sudah dilakukan coach untuk bisa mencapai mencetak gol banyak gol di laga besok? 조선주는 뭐 아시다시피 경고도적으로 내일 못 나오고 우리 선수들 골 때문이 아주 좋지 않다고 표현하는 것은 물론 좋은 기회에서 너무 확실한 찬스에서 놓친 건 분명하지만 그렇게 많이 좋지 않다 이렇게 표현하는 것은 저 또한 좋지 않다고 생각을 한다. 선수들 매 경기 하면서 좋아하실 거니까 안 좋은 것보다는 좋은 쪽으로 생각을 해주시고 우리 선수들이 더 잘 할 수 있게끔 힘을 많이 실어줬으면 감사하겠습니다. As you know, as you are well aware, Jordi is suspended for the match tomorrow. In terms of the goals that we missed so far, yes, it's true that we missed
a few very good opportunities to score. However, from my point of view, it's not really good to say that we are lacking goal scoring ability. I still have trust in my boys. We will score goals, and therefore I would very much appreciate it if you continue to support us. Jadi memang tidak bisa dapat bermain ya karena akumulasi kartu kuning. Memang banyak yang bicara ya bahwa finishing pemain kami ya tidak begitu baik. Memang iya pada peluang yang baik kita tidak bisa cetak gol dengan baik yang pasti ya. Tetapi menurut coach ya itu tidak baik juga jika bicara terus peluang timnas Indonesia tidak baik. Pastinya semakin bertanding semakin menjadi baik masalah finishing. Jadi coach mohon dukungan penuh agar timnas Indonesia semakin menjadi lebih baik. Terima kasih. Coach Randi dari Detikon, kita kan tadi menyinggung soal pengen juara grup ya. Juara grup itu mungkin untuk kemungkinan besar kalau kita juara grup kita mungkin bisa terhindar dari Vietnam. Tapi posisi kita Vietnam bermain besoknya. Vietnam bisa memilih mau bertemu kita atau ketemu Thailand dengan skema Thailand juga akan lolos. Walaupun kita juara grup, Vietnam bisa menjadi runner up untuk ketemu kita. Apa jadinya seandainya Vietnam memilih lebih untuk ketemu kita? Vietnam. Bingung sih kan. Bingung rada. Gimana kalau Vietnam memilih? Makin bingung. Bagaimana kalau Vietnam memilih kita yang melawan kita itu? Ya pasti masalah Vietnam. Iya, Vietnam lebih memilih melawan kita gitu. Kepala Bikin pusing aja deh. Gimana kalau skip? 먼저 질문을 나한테 드린 우리 기자분한테 한마디 하고 싶은데 서로 존중할 줄 알아야 된다. 질문한테 질문에 손 놓고 여기 앉은 감독한테 저렇게 질문하는 것은 한 번도 내가 본 적이 없고 저것은 잘못된 것이니까 저렇게 질문하시면 앞으로 대답하지 않겠다. 얘기했는데 kata-kata buat wartawan yang barusan memberi pertanyaannya, maksudnya kita harus bisa saling menghargai, maksudnya dengan tangan dimasukkan ke kantong, bertanya seperti sharing video nanti ya. very close. Sharing video. Iya, lu lah sih. Gol panjang ini semua yang aku pernah. Everyone, welcome to this pre-match press conference between the Philippines and Indonesia. Have here with us Indonesia head coach Sinteo and player Ricky Kambuaya. Coach Sinteo, first, your opening remarks to the media ahead of this crucial tie for Indonesia. 네, 지금 우리가 필리핀하고 이제 마지막 초배 예선을 왔는데 경기장이 완전히 다른 인조한 예선을 하기 때문에 우리 선수들도 좀 많이 집중해야 되는 것이고 전 동안 많이 조심해야 된다. 그런 부분을 선수들한테 강조하고 마지막 초 예선 경기를 잘해서 유종미를 뚫었으면 좋겠습니다.
we came to the Philippines to play our last group stage match. As you're aware, we are playing on an artificial field, so I told my boys to be careful, especially when it comes to injuries. So while having focus on such things, we'll play a good match tomorrow. Okay, thank you very much, Coach. Indonesia. Kami datang ke Filipina untuk pertandingan terakhir di grup kita. Memang beda sekali ya, karena lapangan bukan rumput tapi sintetis. Jadi untuk itu para pemain kami harus fokus dan harus lebih hati-hati masalah cedera. Masalah seperti ini yang akan ditegaskan kepada para pemain agar kita mendapatkan hasil yang maksimal melawan Filipina di pertandingan terakhir. For Ricky, closing remarks, please. Bahasa Indonesia Persiapan. Tanggapannya aja. Tentunya saya dan pemain kami datang sini kami sudah siap ya. Jadi untuk pertandingan besok saya pikir kami siap memaksimalkan hasil yang baik untuk depan. Ya, mungkin itu aja. We are ready for the match against the Philippines tomorrow. We'll do our best to bring the best, to bring the result that we came here for. Okay, first open to President Media. Introduce yourself and ask your question. Bahasa ya. Oke. Majid dari Tribun News mau tanya ke Coachin. Coach, Indonesia datang ke sini dengan mempunyai peluang untuk bisa juara grup A dengan catatan harus banyak gol. Bagaimana dari Sintayong sendiri mengingat Filipina juga akan tampil nothing tulus karena apapun hasilnya Filipina tidak akan lolos. Kemudian untuk Ricky bagaimana kondisi para pemain untuk menghadapi laga terakhir ini, terlebih kan bermain di rumput yang berbeda dari dua stadion sebelumnya di GBK dan di Kuala Lumpur gitu. Terima kasih. 네, 우리가 뭐 객관적으로 봤을 때 많은 골을 넣고 이겨야 된다, 그래야 조리를 할 수 있다 얘기를 하지만 골을 많이 넣을 수 있고 없고는 경쟁할 우리 선수들 열심히 최선을 다하고 우리한테 어느 그 부분이 따라오느냐에 따라서 우리가 대략 득점도 할 수 있고 또한 우리가 필리핀한테 패하지 않으면서 좋은 경기 결과를 가져올 수 있다고 생각하고 있습니다. 태국 또한 캄보디아는 어떻게 속하는지 모르기 때문에 우리는 그냥 우리가 필리핀하고 마지막까지 최선을 다하는 모습, 그러면서 조심스럽게 골을 넣을 수 있는 기회가 오면 넣을 수 있는 그렇게 선수들한테 독려하려고 준비하고 있습니다. People say for us to finish the group stage on top of the table, we have to score a lot of goals. But scoring a lot of goals will depend on